YST PDF की लीडर अमा मिलिटरी जुंता का खुथोनबद सिरे प्राइम मिनिस्टर मोदी लाखपगी सीसीपुर की लंबी उकी सिंगना सेंगतोकपा हौख्रे हारी सूद लैब लीडर सिंगना 3 मे की इरांग असे हौख्रिबने थोखनखिबने हाइना थादौ एनपी मणिपुरना फोंदोरखरे हारी मणिपुर यूनिवर्सिटी मनुंगी ओइबा ऑफिशियल जेरोल थोकपदा हिंदी लोन सिजिनगनी हाइखिबदो खुदोंचादब खरा लैबदगी मतम खरा चनखिरोय हाइना जेरोल थोरखरे लौ लोकलम दाइदा नापी हिदा कापसिंदुना हातोकनबा होनरमले ममांग थागी 38 इम्फाल ईस्टकी मोइरांगपुरेल अवांग लैकाइदा लैबा लौसेल मंगारोम चावबा तखेलंबम लुखोइना उजबा लौफमदा मपा मचा लाक्तुना नापी हिदा कापसिंदुना अमा आता थोहनबा होनरमबदगी लैकाइगी मियामना फारबा मतों खुद थादना मयुमदा हालनखिबने अदुबु लाइबक थीबदे थौदो असगी असुमरान खंगदना लौफमदा नापी हिदा कापसिलमलिबा हौजुकना खुराई लारिक यंबम लैकाइदा लैबा चिरोम चंद्रबाबू अमदि महाकी मसानु विद्याचंद्रबु मोइरांगपुरेल की मियोय खरना मपा मचा फाजिंदुना थमख्रे हाइना फौगाक्सौ इखाइदा मयुम पानख्रबि चिरोम चंद्रबाबू की मचानुपी लिंथोय मपुरोइबा हेमाम ननाउना नुमित असिमक्तदा थौदोक थोकमदसु लाक्तना सोशल मीडिया मोइरांगपुरेल की मियामबु लाना उबा याबा मओंगदा फोंदोखिबा वाफमसिंग अरानबने युमफम यावदबने हाइना मोइरांगपुरेल विलेज डेवलपमेंट के सेक्रेटरी एम सुरजिना फोंदोरक्ले वोटर लिस्ट अनीद मिंग यावबगीदमक पावन खेरादा नोटिस थाख्रे कंस्टिट्युएंसी अनी की वोटर लिस्ट कांग्रेस लुसिंगबा पावन खेरा की मिंग यावी हाइना वकलकपदगी दिल्ली की पोल अथॉरिटी सिंगना पावन खेरादा नोटिस थाख्रे हाइदि न्यू दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ना पावन खेरादा थाखिबा नोटिस अदा नाहक की मिंग कंस्टिट्युएंसी अनी की लिस्ट यावी हाइबा वकत अमा थांगलकले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की मखादा कंस्टिट्युएंसी अमदगी हेनबदा वोटर ओइना रजिस्टर तौबा हाइबसे पेनल ऑफेंस अमने मरम ओइरगा हाइरबा एक असगी मखादा नाहकी नथक्ता एक्शन लौखत लोइदौरिबगी मरम लैब्रा हाइबगी पाकुम पिरकदबने हाइखि हौजुकी ओइनादि मसगी मतांगदा पावन खेरादागी वाफम अमता फोंदोरखिद्रे हाइरि लालहौबा मंगा सिदे पुलिस तरुक सोकले पाकिस्तान की इरांग तोइना थोकनबा मफम अमा ओइरबा खैबर पाख्तूनख्वा प्रोविंस दा सुसाइड बॉम्बर अमना पैरामिलिटरी फोर्स अमदा लांदा चाथरखरबा मतुंगदा हंदुना खुदथोकनाबदा टेररिस्ट मंगा सिखरे अमसुंग पुलिस तरुकना असोअपन नंखरे हाइदि ऑफिसर सिंगना फोंदोरपा पाउदम अमदा सुसाइड बॉम्बर सिंगना कार अमदा तोंगदुना बनु डिस्ट्रिक्ट लेबा फेडरल कंस्टिट्यूबलरी लाइन की मेन गेट ता थौजिलपना पुखाय हनखिबनि हाइदि सुसाइड बॉम्बर सिंगना बॉम्ब पुखाय हनखरबा मतुंगदा खुदथोकनाखिबा मिलिटेंट सिंह अदु हाटखिबनि हाइना पुलिस की माइकेदगी फोंदोरखरे इंडिगो फ्लाइट अमा पाइखलकपदा लंगजागा थेंगाइनबदगी अमोहना पाइथरखरे हाइदे पैसेंजर चनी हुमद्रा रोम पुबा इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E812 ngsayo pung 3:05 rom tabada नागपुरदगी कोलकाता तमना पाइनबगीदमक लैमाइदगी पाइखलकलबा मतुंग असौबा ईगल लंगजा अमगा थेंगाइनबदगी अमोहना नागपुर एयरपोर्ट पाइथरखरे हाइदे एंजिनबादु द फ्लाइट अदुगी ममांग थंगबा सरू कोपसिलंबा थेंगनखि प्लेन अदु द तोंखिबा पैसेंजर अमना फोंदोरपदा इंडिगो फ्लाइट असिना ngsayo anganbada एयरपोर्ट की पाइखलबा मतुंग पुंखाय अमरोम अत्यादा पाइरबा मतुंगदा कोक लाउबा अहौबा मखोलमा ताब फंखि मखोल अदु ताबदा प्लेन अदु तोंगलेबा पैसेंजर पुंगमा पाखनकी इखान कानादना प्लेन अदुगी पायलट सिंगना मखा ताना कोलकाता तमना पाइबगी महुता हलक्तुना नागपुर की एयरपोर्ट लैंडिंग तौखि हाइदे प्लेन अदुना एयरपोर्ट तारबा मतुंग मरिलेनबा अथॉरिटी सिंग यावना मियामना येंगलबदा प्लेन दुगी ममांगी सरुक्ता कोपसिंदुना लेरंबा थेंगनखि नागपुरदगी कोलकाता तमना पाइनबा होनरुबा प्लेन अदुदा तोंखिबा अपुनबा पैसेंजर मसिंग सनिगा हुमद्रागी मनुंगदा मणिपुरदगी मियोय 38 रोम यावरि मखोय अदु नागपुरदा नेशनल के थांगता पांगथोखिबा योगा चांगदमनबा थौरम अमा यावरुरगा इम्फाल गिदमा प्लेन अदुदा तोंगलखिबनि हाइरि फ्लाइट अदु कैंसल तौबगा लोइनना मखोय हयेंग नागपुरदगी दिल्ली दा पाइरबा मतुंग दिल्ली दगी नुमित यंगबा मतुंग इम्फाल दा यौरकलगनि हाइरि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ना इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट की चना कांगलोन सिंह पुथोरखरे हाइदे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द फॉरेनर सिंह मसक खंगदोक्तोना तांथोखिबगी थबक अमदि इमिग्रेशन फ्रॉड की केस सिंह खुसिनरगनि हाइदे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MIC ना इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 गवर्न तौगदबा चना कांगलोन सिंह नारांग पुथोरखरे MIC ना चना कांगलोन सिंह अदु पुथोक्तुना मियाम द खंगनखिबगा लोइनना ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI दा इमिग्रेशन फ्रॉड की केस सिंह खुसिनरगनि अमदि BOI ने स्टेट सिंग कोऑर्डिनेट तौदुना फॉरेनर सिंगु मसक खंगदोक्पा तांथोखिबा नत्रगा फॉरेनर सिंग चतोक चन येंगसेनबगी थबक थोरम सिंग खुसिनरगनि हाइना फोंदोरखि मसिदनतना MIC ना BOI दा लेबा
asigi immigration gi oiba database yengsinaba thodang sinakhi mamangdagi hauna BOI na asiguma thabak thoram sing pangthoktuna laklabasu BOI gi thabak thoram sing adu regulatory khaktamak oiduna lakhibani MHA na puthorakiba Immigration and Foreigners Act ki jana kalon sing adu da BOI na foreigners sing gi biometric information khudimak record tawba yabaki legal provision hapsilakhi mamangdadi foreigners sing visa category yang sanba amadi MHA gi executive order enforce tawba natana biometric information punamak lokhatpagi thabakti tawramdabani Immigration and Foreigners Act 2025 ki matungina leba asagi educational institute singna BOI gi makhada thabak tawba foreigners regional registration office da foreigner mahiroi sing amadi makhoi gi academic performance report pikhalakadabani haidi masida natuna foreigner mahiroi sing adugi attendance ki warol sing amadi lamsan sajat ki matang su report pikhalakadabani haidi ek asigi sana kalon matungina civil authority singna mathau tare khalabati crime da senaba lona yadaba association da yawa amade illegal immigrant oiba foreigner singna toina satokasin tawba resort club natraga entertainment gi oiba mafam sing su khudakta thong thingjil hanba yahangadawri laiba asigi airline amadi sea carrier sing da su makhogi passenger sing amadi crew gi akupa warol khodimak hidang pham natraga airport gi depart tawduna minute 15 gi banugda BOI da khangangadabani haidi Immigration and Foreigners Act 2025 asi sahi asigi April da Parliament na pass tawkhibani foreigner amadi immigration ga mari lenaba thaugai sing asi passport Entry into India Act 1920 Registration of Foreigners Act 1939 Foreigners Act 1946 amadi Immigration Carriers Liability Act 2000 haidiba legislation mari asigi khuthangda administer tawbani adubu law mari asi repeal tawduna Immigration and Foreigner Act 2025 oina sana hankibani haidi NCSL amadi MTDCL da pithokna leiriba senpham sing Hatoknaba India langakta khangankre haidi India langana awang nongpokta leiriba state phauduna South East Asia da leiriba tongan ba leibak singa aphaba mari thamduna maro aina lalol etik ta saukhatnabagi pandamda Act is policy haina mengthonduna lambi thong kya sanggot sagatpagi thabak pairiba company singda matam kya gi mamangdagi pithokpam thokpa pithoktuna leiriba lupa crore kya gi senpham Hatoknaba arbitral tribunal na Union Government of India da khanghan khai haidi haukiba sahi 2016 gi August 18 da Government of India gi Ministry of External Affairs amadi Government of Myanmar gi marakta India na asangba senpham punamok puthoktuna steel bridge homudra ga mathoi nauna saduna Myanmar gi tamu Kigoni Kalewal Road pu trilateral road semgot nabagi damak Memorandum of Understanding MOU sign tawna khe MOU gi makhada project management service amasung feasibility report semba yauna constituency service gi damak Indian government ka Ircon Infrastructure and Service Limited ka construct sign tawna khe tungda project asigi damak Government of India na tender notice thoke hauke basahi 2017 ki July kongani thoida case asigi climate oiriba Neras Cement Structural Limited agreement adu terminate tawkhi tungda claimant ki maikaidagi termination notice adu 2018 ki December 24 da High Court of Manipur da writ petition file tawduna challenge tawkhi Manipur High Court ki larnach single bench na claimant ki favor the high termination order adu interim order thoktuna stay order piki adu 2019 gi March kungamapan da high writ petition adu territorial jurisdiction awat pakya lai haiduna court na dismiss tawkibani haidi hiramasigi matang da amuhana claimant ki maikai dagi Supreme Court tharakiba appeal adu 2021 gi January at the Supreme Court na dispose tawduna nakalani gi marakta yasinaba poraknaba sarota tananaba khangan kibani Mira Cement Structural Limited amadi Manipur Tribal Development Corporation Limited na claimant oiduna Union of India ki Ministry of External Affairs the respondent oina Richard Justice R Banamathina Lusingba Richard IAS Bishwapathi Trivedi amasung Richard Justice Pradeep Nandraje ki arbitral tribunal da hearing chatharaki bani haidi Democracy khungaunarapa haina thamlakle Manipur ki oina aphaba thabak tawba apunba Manipur ama sagatpada asoba thodang lauriba sing amadi sahi ani helaba state asigi irang asibu mahausagi punsida hanjilakna balamdam asida khundaminariba phurukalo punamakpu nungsi sanana hengminana bugi honariba maroina Manipur ki apunba ki saktam da singnarakpa singbo amata oina thengnaminanaba maroiba thodang lauriba singbo singbo mihathina halaga tamthiraba terrorist ki thawong jathariba ko militant singbo ngasigi India lengak na kayam kuina yengduna laikhigadawri haibagi wahang kayamu state asda lairiba CSO sing kaya na hangnarakpugum torakli
masigi maramdi lale khanglaba militant group sing asiga ngasigi India lengaka su agreement makhata na chanapam thoktre haina haukiba sahi 2023 gi May 3 dagi matungdagi Manipur da lairiba CSO kayamokna kiara khana lauduna lakhraba matungda hojiksu Kuki militant sing na makhata na terror gi thawong satharakpagi saruk ama oina Thadou Literature Society Chairman Nekam Zom Haubu Haukiba August Kuntrada Mihatina Tamtina Hatkibagi Pawna Manipur Natana India Sintung Sandorakle Asagum Laba Tamteba Mihat Asi Karamba Kanagi Puruk Kanglop Nasatabano Habitu Nasigi India Lengak Kanglaba Maramna Makhatana Makoiga Su Agreement Satapam Toktre Haina Tongan ba State Asigi Si So Singna India Lengakta Kanghalakliba Sibu Tarai Taraina India Lengak na Lobusum Loy Kale Maramdi Manipur da sahi ani helaba irang asibu mahausa gi punsida hanjilakna bohonabada khorau thanghaliba se kanano khangna makhata na ngasigi India lenga na yengduna leiba haiba semak democracy zatpa leba ama oibagi wahan thok leihandabana amadi democracy khongauna baga manare haibada langadaba mande amaromda Manipur gi sahi ani helaba irang asi loisindana makhata na thamba pamlibagi maram karigino haibagi wahange pakhom piba tarabadi Kuki singna tongan beleba ama Manipur dagi makhogi oina lehanna bohonabada mai paklaroi khanbadagi irang asi loisindana thambaga loinana achumba toba Manipur gi apunbagi saktam thugaina bohonabagi mayokta leiba singi mayokta makoina terrorist ki thawong chathabada karisu hanpham thokte habasi makogi pandam oidaba yadabagi tanpham oirakle Maramaduna makoina achumba ngangba achumba tawriba Manipur gi yelhaw phurup singi apunbagi pangal sagatpada achoba thodang loba miyoi singbo yeknaba oina lauraga aranba amadi sanga ge sajatli chatlaga maitei singbo aranba tahanna honaraga makoigi tonganba lenga ama Manipur gi lehengadabane haina sagi ngagi li chatliba sing asibo ngasigi India lenga na Kuki militant singa su makhata na chana handraba matamdata makhogi terrorist ki thong laksin bada khumang choksin gani habasi ngasigi India lenga na khangna kyang kuina makhata na su chana handuna thamgadabi habagi wahang asi makhata na khang handana ba sinbana India lenga ki lebak masa tabalenga oigani khalle aina pandam pawsagi internet thambakle